Hi my followers, I'm Wisani Hlekani. Dear amantombazana matibizayo ama-slay queens. Mina attitude vo n'wina hi. Mina attitude mativu. U kuma munhu loko a tshame na beye a tlha ku kabe a tlha a swi tongela nyana kabe i mani a nga nyika Mansonga tinambara ta mina ta MTN. A wu ka u nga le ku foneliwa wa u nga zanga u teka sim card yo pfumala tinambara. U kuma loko a ha vulavula na beye a tlha ka beye phela vo ta ni hlupha. U vulavula njhani loko kutani ku ri hi ku ti hala ka Vodacom busy na ti-SMS ka Mansonga ka ni kombela ku transformeliwa R2 nyana ka. U kuma a tlha a cinca nyana ni ma-slay queen a nga ha ri ku transfer ve ka Mansonga ni kombela ku transformeliwa nyana R2 ka ve ku transformeliwa. Mina attitude vo n'wina hi kombela mi cinca hina ngithi ama-slay queens.